Wadla ke US ke aidak ban sengesian hapdeng kecekan atma bat ke Iran. Menteri Kambari jong ke China Wang Yi ulai keren bodu parlok jong ke Iran Abbas Araghchi masa sisin ula khot ya kecekren pan penkut noi katma kebrang ya sakman hakatan sep ngi jong ke Asia da ka banjur ba kecekren ka khamha pej pan ya kecekun ke bayale persya ula pan rapru ba kane kecekan an kelawan ra ikjing julor kijing tei ki office sarkar ki parum pniang kajing tua surok kayo kakot pat kham tam kajing duno yaki para mesim kan simporu deki snem pan penbahapat yaki hakaju kapor UFM jong ke Iran Abbas Araghchi ula keno ya ke Amerika pat ke Israel bagila penmi ya kejing ke bamenta kentu pe kejing longjingman jong ke Strait of Hormuz da ka batai ki kam jong ki kum kejing le thombor jong sipai bat katau bakongsan jong kejing bom songsingan ha kane kathan ula pen scam bagi kam jong ke Iran kilong ha kajing burinti pura ya ki an jong ke prathai bat kajing thmu paniata ya kajing singan jong ka Wang Yi ula pen pau biang ya kajing long kanong rem jong ke Beijing da ka pen ram ya ke ke bol batai kum kajing thombor be an jong ke Amerika bat ke Israel ya ke Iran dai kuaro panekran bat ki tei kiri bakin penkut no ya kajing le persya Abbas Araghchi uloong makan ba kaduriau kadang khang yaki jahat jong ke Amerika perkisionis lam kiwe ki kenhun ki badon kti ha kajing sya thombor kajing ya linti na ka bantaki we pat kiri kadang beteng da kajing trelang na ki bor sensar ke Iran ki badai pe jaka Araghchi ulakan thoru yak United Nations Security Council da ka bakenno bakam syamala panbu singkit kli yak US pat ke Israel ha ka jaka panyadai ka syong suk syong san ya ka perthai kapan ram penban ya ke Iran kapaya dai lade ulaong ula kenturu ya ki dikhot kentu pe ke China pat ke Rusia bakin siam ke nong rem ke bakam ting persya ke Washington Wang Yi ulaong barok kiseng kila pan siam ya man na ka kabu bat ka cingkhang na ka banta ka syongsuk bat sedang kloi kat bala ya ke keren yesuk ula pan kesan ro ba ka keren ka khamha pej pan ni ke cingle persya da ka bapen pau ba ka China kapan bore kata kenang bakan ikan wan rak biang ya kecing dei kebajan para priu ula pen pauro ya kecing solem halor kecing klat no jung he katanat pahara jong ke Iran ali lari jani da ka bapatai ukum restart baponam padu bai ijri hadu kata-kata balano seniang ya kecing singan jong kari bat ka syong suk syong san ha kathan hadin bala penyap yu lari jani ka China klakan tho bakan kecing yap jung kalong ka bom la pan pediang haba penpau kecing dei jong ka China pat ke Iran ula panjur kecing don kam pan sangeno ya kecing lebe jot ha ka prathai barula khot pan penbej ya kecing kan at lingba kecing dei bat kecing borenti ya ki an jong ka prathai hapdeng kathma Iran kebrang ya sakmat kecing kan at ki penwandur kecing dei hapdeng ke US pat ka China haden kecing kerpat ju Donald Trump panyara pan scam ke Strait of Hormuz ke embassy jong ka China ha Washington ka ong ba ka Beijing ka kwa ban sangeno mardor ya kecing le persya bat banjur babaro kiliang kidon ya kecing kit kli ban pentikna ya kecing penpoi boarding ke bas scam bat ka ba klem jing khanglan da ka ba khot jilade kum ka perlok basisha bat ka perlok bakongsan jong kiri jong kamingi pedang ka China ka ong bakadang yai peteng ban ya trelang bat baro kiliang ban le ya kane ka penta ka batei ha ka ba penduna ya kicing bat pen pai biang ya ka syong suk syong san kacing long jong ka China ha kathma Iran ka pau kum ka daw bakongsan ka bakta kacing temu jong trom pan le jingo ka Beijing ka ba menta ka pau pakala ban penslam utrom upen bo plilat pan pesangeno ya ka te kacing lek ka ba wat ya kacing trelang jong ka China halor kacing dai ka Hormuz ha ka ju ka por kicing keno kidang yai peteng ba ka Beijing ka rap jar ya ka Iran da kacing start setelan ka ba utrom pen scam balapan priang kacing dai ka babha padu Xi Jinping kicing kibayat kum ka Taiwan bat kecekan at Iran kidang yai peteng pan penjenjar ya kecing dei hapdeng kini ki ar telikiri